Pasatulos ma siya bonahula Rajai Sire Garcia Lumbachinaga. Jadi dihamu saluhutna amang borunami ngaporunami isorro kami bonani haremona naturu berduka cita do kami di parmoding ni itu namion ubur kami matong parbuai pir mabahu.
bulan-bulan puno tangga balik karena kami na laut huta tangga balik laut jabu inata Panginoon niya kahula-hula kahangibog ng harajao apu hamu may marto nga di jabu so ngoni majusaha ni hami hata nami tuha muna pamuran nami koras maha muna pamuran nami koras kami hula-hula muna sidok budima budima So di kerja nami pingin nak kinulo sidok kamu dua asatan nanon tu bere nami ama perdana me do tu pawa pusong nima boleh ada kan. Jadi mau lihat tema di tuata alanung ipatari parkon hatana uli hatana dengan hata pasu-pasu ina maritesian aka hatana uli hatana dengan tuhamu salut na pamuruan nami. Jadi di hamu pamuruan nami asamardala kami lapas haton ulos lima lama ngulosi perbedaan muna. Alahu kami aromdo uning-uning di tamu di so alani asamardala kami amang permusik nami pada kami ulos nau buat kami lau pasaton nami tu pamuruan nami asaro kena uli kena dengga di panggabian di parhorasan di saluhukna opun asuto di pamuruan nami atong bay damang ma lau di ladengga. Dihamu na tua-tua nami na diutaw. Aladong nakiktabahan ni usulan